Timu 18 nizo zetabira mu mpakeze z'izoba rumwe eza Kitozi Turf Arena Cup, aho timu ya Shema Corporates esingire timu y'abanyamakuru ya Sheja ahagori 3-2 okuhangura ekikopo. Empakeze zibire zigenderire kutongoza h'icyayi kandi abebembezi basimire ngo nikija kwera mu kutungura entaranta z'eminyeto mu cyanga eki. Bushenyi twetaga bintu bingi munonga nibwo Bushenyi erize kuba Bushenyi eyikura beta make Bushenyi great again. Takagambira hantunguka y'abana kwegire betari zabo harubona n'ikintu cya herese abantu bakuru icyayi cyo kwijangiza kutiyamba gukora physical exercises. Aterire nk'icayesi program by'emizano byitwa program exercises ubundi twenkabe imyaka yakuzire ubundi tuteganisibwa za kuronda icayi za barra Kampala. Timu zombere zishikira mu zakamaririzo Sheja hamwe na Shema Corporate abasingire mpakezi zihirwe biconco gasha kwa Mike Twachire.